Sasa wewe Rais Uhuru mstaafu, you should be the #1 elder statesman in Kenya who can call the country to order when things are going wrong. Why are you maintaining a conspiracy of silence? Why are you maintaining a conspiracy of silence? Why? Because you are conflicted. And because you are conflicted, you are compromising terribly your own legacy. When the history of Kenya is written, you will be in an ignominious paragraph at the end of the story. As a man who, when he was required to do something, did nothing. That's not good for you, my brother. Stand up and be counted. You will be the best ex-president of Kenya if today you go to the TV and say, Wakenya wenzangu, mimi nilimaliza kazi yangu, I left a peaceful country, I want a peaceful country. Raila, go back home. Sisi hatutafuatana na ile kelele inapigwa, tutatafuta mwenye kelele. And we know mwenye kelele. That is what we look for. And Kenyans don't want to have trouble. Hata juzi walipovamia shamba yako, I was one of the first to condemn it. Because we want to respect property of everybody in Kenya, even people we don't agree with. We want to make sure Kenya is peaceful. Na sisi watu ya Mlembe, David President, siyo mambo hatuko. And Prime Minister Raila Odinga is profiling his community for no reason. Because ukiona Kisumu, inawaka Jumatatu, inawaka Alhamisi. Inawaka Jumatatu, inawaka Alhamisi. Huku, sisi tunapanda chakula. Mount Kenya, wanafungua maduka. Nyeri, maduka yanafunguliwa. Mombasa, imekataa. Kalonzo anakuambia twende, Ukambani, maduka yamefunguliwa. Look back, my brother, and see whether you are not being led down to a cul-de-sac. Na utafika huko ujione huko peke yako. Na hii si mzuri. Kwa hivyo tukisimama hapa leo kwa hii maombi,